Stroge novčane kazne i zatvaranje medija od danas mogu pogoditi sve novinare ukoliko objave netačnu informaciju. Novi zakon o informisanju stupio je na snagu. Mnogi urednici zabrinuti su da će takav zakon izazvati samo cenzuru i izbegavanje nezgodnih tema. Dnevne novine za koje mnogi veruju da su izazvale usvajanje novog zakona danas su ublažile svoje naslove. Političar o kojem Kurir najčešće piše pominje se tek na trećoj umjesto kao obično na prvoj stranici. Mislim da će naslovne strane biti podjednako oštre i zasnovane na činjenicama, možda čak i zasnovanije na činjenicama više nego što su to bile ranije. Kurir je po starom zakonu više puta morao da plaća odštetu. Sada bi svaki takav slučaj mogao da dovede do zatvaranja lista i plenidbe celokupne imovine. Međutim, nisu samo tabloidi uplašeni. Urednik novina sa najdužom tradicijom kaže da je istraživačko novinarstvo ugroženo jer će se mnogi uplašiti da ne ostanu bez hleba. Ja mislim da je već samom tom pričom o tom zakonu o visini kazni, o mogućnosti da neki mediji budu zatvoreni, da je mnogim novinarima uteran strah u kosti i da ćemo tek vidjeti stvari ovih dana sa koliko će manje entuzijazma novinari raditi i koliko će njihovi tekstovi biti prazniji, da kažem, suvlji. Mnogo teže od kazni za novinare po novom zakonu su kazne za urednike i same listove. Jedne novine mogu biti kažnjene sa od 25 do 100% nedeljnog tiraža u slučaju da spornu informaciju objave na naslovnoj strani. Elektronski mediji mogu izgubiti čitav nedeljni prihod od reklama ukoliko im se desi greška. Petar Gajić, Fox televizija.